abaragire kuhinga imifureje y'amizi omumbujiro y'ebibera byabo babano bahinga kandi orakwata tagitiremu nibija ku matanzi y'emitwaro 5 omusente za Uganda. Agaciro nuko karavuga ngo izi sente twakoze iki twazisizeho uyu munsi yatunaniye tugiye kumutemera ariko bo bashyizeho imitwaro 5 yanze gutera umurongoti ako ni agaciro biriya byose nukuze bikaja mu mubano murabizi ibyo bigwiririza ibyo turi kugera igihe tukagira tukahura nabyo imyaka iri hejuru ikavayo ikasanga iri mu mubande yose ikatabwa abo hejuru bakapigwa no mu mubande bakagira ahubwo biri kujana n'amudugudu. Memora Kanyujuka oryo mushuganisa w'abahinji muri Kigezi ahabwira abahinji okutamana mu kuhinga umwani obwagumeze ngo nugwera jo mu nshozi ahubwo ekitiyo mwani kikomo twaro buri season munyine basebo so okubana bagamba twanchitera nankeji zafanya kintu zitaho hariyo bajya ngo byariho ibiti byo mubirizi no guri. Memora Kanyujuka rukuru umwani abagabira umbaza ubwo mwani biti yabashaba kugumeza no bahinga umwana mu bwinji babana benda kweyiho mu bworo mbaze ngo mwana no guhinga ugusharura kumara imyaka 50 ntukurukomeni kugira ngo atano kwera aho bane gukuro kabyara ugundi no gume cyakura cyase imyaka ikumo kishara kishebuka nakasiye ko kishara nito tukakuhereza kugira ngo ukore sako utakoresha umvura. Kanaaba nabakiza yo kuhinga obutunguro muri Kisoro district na nebihimba bitati bahabwirwe na no kuhinga umwani amakuru agagasha kwa keta tuzarirwe.